Alright, otakotin mashabiki ba 254 Media. Aking betutab Brainy, long awaiting notet ako message koyob nekile Kipsang bana. Yani, kosipke ak kit notet ak nekonyo komongke Momo Boss akomwa inendet kole Kipsang kotomo ko providenchi anything lakwet kol notet ak nenyinet nekimuch kosich ak Momo Boss en reyondet. Anyo komwa akine nekile Kipsang kole kikeng'alale ng'alechutet ak nebo kokono lakwet nekile Momo Boss lakini kole tomo kocham kochunda nyokokono lakwet. Kole maimukakse kole inyonen online ak inyoirire en reyondet. Kole nyoiboru chotet ako crocodile tears en reyondet. Kole ako memoche rabinikyuk. Kole nabirokuni rabinik kole kiile memoche rabinikyuk amun rabinikyuk kole kobo mulainaitet baina en reyondet. Kole ne ng'alechutet kole what an irony. Drama. Yani notet Kipsang kamwa kole ng'alecho mwoe Momo Boss kole mbeita chondok tugul amun kole inendet nemomoche rabinikyuk. Manolet ne ng'olyon en mpenzi mtazamaji wa 254 kosipke ak nitet. Katakotes kora notet nekile Kipsang komwa kole Momo Boss ko hypocrite. Kole kiabirchi simoit en wikishek chekokosirto chetutikin en reyondet. Kole kobloken namba inyun en reyondet. Kole kakobloken namba. Kole kora asirchi message kole aker ale kabloken tiko ala yani kasoma nekile Momo Boss lakini mariplaen bana en reyonitet. Kole kotko genuine notet nekile Momo Boss kole mabirwo simoit ala kone macheng ana kot kole en oret notet nebo message kole ketoret lakwet en reyon. Kole imagine tindo kot akoi nambaishek chebo chepyoset nenyunet kora en rey. Kole ngometo makornatet bana. Manolet ndio ng'olyon en mpenzi. Home ni mimi ndio baba na mama wa mama yangu nyumbani. Mimi ndio baba na mama wa mtoto wangu. So I told myself, I kill myself, mtoto atateseka. Juu baba yake first of all sijui yako wapi. Na ile maisha yenye nilikuwa nataka kupea mtoto wangu hakuna mtu mwenye anaweza mpea. So the only thing that is keeping me alive is my child. Mtu hawezi kuja kunipigia kifua saa hii ati nilikutoa huku na huku nini. Niling'ang'ana peke yangu, hata kama nikulia unalia na una smile. So there is nothing that I have not seen. Mami gine to mangir ngune maisha. What I can tell myself is I've seen it all. It was only me and my daughter versus the world. Baby daddy aliniambianga nikatie mtoto diaper akule. That is why niliacha kumsimbia nikimwambia anisupport. That was 2021 Malin. Kamuuliza mtoto anakula juu. Nilikuwa hosia. By the way, I was sick for 3 months. Hakuna mtu alijua nilikaa hosi bed ya hosi for 3 months. Hakuna mtu alijua. But nikamuuliza baby daddy juu niko hospitali saa siwezi raise mtoto. Akaniambia nikate diaper mtoto hakula. That is when I stopped asking for support.